uqala. Chapter 2 bazalwane verse number 9 sime number 10 then sithandaze ngegama lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. 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 Tisasindiswe bazalwane nabantu yafika kodwa nditheni nizana ngathi nina nisindiswa. Siyambonga ke uThixo. Ngicela ke sifunde lamazwi. Ncwadi kaPetros oqala isahloko sesibini isahlokwana sethoba. Kambe ke nina niluhlanga olukhethekileyo. Niluhlanga olukhethekileyo. Ababingeleli basebhodwe. Ababingeleli basebhodwe. Isizwe esinyulu. Nina niluhlanga xa olukhethekileyo. Hlanga olungafaniyo nolunye uhlanga. Uhlanga olukhethekileyo. Xa uThixo ekuchonga phakathi kwabantu abangakholwayo akuphe intsindiso ukubeka ecaleni ubani bazalwa uThixo akhe ngawe isizwe sakhe uThixo. Uthi ke lo mfo onguPetros nina uxela ababantu abaye banethamsanqa lokuvuma uYesu. Ngoba ukuvuma uYesu, ukholwe kuYesu, umvume ngomlomo wakho uYesu lithamsanqa. Khona ingoma yayiculwa yasewisile ethi ithamsanqa elikhulu, ithamsanqa laphezulu likho kothandiweyo. Siyavana bazalwa? Uamen khona. Now unethamsanqa xa uYesu uye wamkholwa. Siyavana? Yes, wamkholwa. Wabe sele umvuma ukuba abe inkosi yakho nomsindisi wakho. Le ndawo yenkosi itsho ukuthi unegunya phezu kwempilo yakho. Siyavana? Leyo kuba ngumsindisi kuthi ukuthi ukuhlangule emandleni esono. Uamen khona bazalwane. Yes, ngokuyamvuma ukuba uYesu lo makakulawule. Awumkhonzi uYesu vele abe inkosi yakho. Okukuthi xa kuthiwa uyinkosi yakho unamandla phezu kwakho uYesu. Uyena oshaya umthetho wena ulandele. Siyabona bazalwane? Na uPetro ke uyabakhumbuza ababazalwane ukuthi ke nina nisisizwe. Funda. Kambe ke nina niluhlanga olukhethekileyo. Niluhlanga olukhethekileyo. Ababingeleli basebhodwe. Niphinde nina nibe ngababingeleli basebhodwe. Isizwe esinyulu. Nisisizwe kwesibini esingafani nezizwe. Imilowo yakwathi. Nina nisesisizwe esingenzi nakanjani. Siyevana bathandekayo? Yes, nisizwe esingenzi nakanjani. Izizwe zininzi kodwa nina nisesi singenzi nakanjani. Sizwe esinyulu, isizwe esingcwele, isizwe esithanda ukulunga. Ngoba uba isizwe sithanda isono, ithi iBhayibhile isono silihlazo nakwesiphi na isizwe. Na uThixo uthathe abantu abebephila kwisizwe sokona bephila ngehlazo. Ngoba ithi iBhayibhile ubulungisa kuphakamisa
sihlukanisa isizwe. Lesona isono Oh, yes. silihlazo nakwesiphi na isizwe. Yes. Ukuba kwanda ububi emhlabeni kwanda amahlazo. Yiyo lento inkululeko yomuntu omnyama eMzantsi Afrika ibonakala. Ifihlwe lihlazo elisiso. Na uThixo phakathi kwesisizwe sonakeleyo wazichongela bantu bathile. Wabenza uThixo isizwe sakhe. uYesu ke uyinkosi kweso sizwe. uYesu ungukumkani wesizwe esenyulwe phakathi kwezizwe. Sehlukaniswa nezinto ezibolileyo. Uthi kuPetros kanina Oh, nisezo. ukhomba ababantu abanethamsanqa emdibaniso bokuzamkelela uYesu njengenkosi nomsindisi. Akathethi uPetros nabahambi becawa, kodwa uthetha nabantu abacommitted, nabantu abazikomithileyo, abantu abazinikele kuYesu, bavuma uYesu babe yinkosi nomsindisi wempilo yabo. Uthi kanina nisisizwe esinyulu, abantu abayinqoba. Oh, yes. Xa sizothanda sengathi bavele eso sizwe, sengathi singanda eso sizwe, sengathi bangabaninzi abantu emhlabeni abathi uJesu wabafela, sengathi banganda abantu emhlabeni abazibonayo basonile kuThixo, sengathi bangabaninzi abantu emhlabeni abadela ukona babuyele kulowo wabafelayo. Yebo. Oko kukuthi babuyele kuYesu, obilizwe lonile kuThixo. Abantu bechabalala nje bonile, abantu baphilisana ngoboyika emhlabeni nje kwanda ububi phambi koThixo. Uthi uJeremiya ethetha nesizwe sakhe, uthi noba izono zam Nkosi zithe zaba zininzi phambi kwakho, athi ke Nkosi kawenze ngenxa yokulunga kwakho. Oh, ngenxa yo- Balibonke igama lenkosi. Uthi uJeremiya xa ethetha ukufa kwenyukile kufikelela esifestileni, uthi unobangela wokufa kukwanda kwesono, kukuphela emhlabeni kwabantu aboyika uThixo. Kodwa sizomemezela ukuthi uJesu namandla wafa ukuze sibuyele naye kuThixo. Ungaya emathuneni uJesu engekho, ukuze na ungene kwesisizwe esingcwele. Sikhona isizwe esiphila phakathi kwezizizwe, sikhona isizwe esingcwele Hey. esiphila phakathi kwezizizwe esikhohlakeleyo. Bakhona abantu abathongiweyo kuThixo ukuze uThixo akhe ngabe isizwe. Sengathi banganda ababantu, sengathi lunganda oluhlobo oluphila intando kaThixo emhlabeni. Sengathi banganda abantu aboyika uThixo, abakholwayo ukuthi Yesu uyinkosi nomsindisi, abantu abathandaza uThixo ngoJesu, abantu abakhala kuThixo ngoYesu, abantu abazono zabo sikolelweyo, abantu abangebona baze bayeka, abantu abahlanjwe ngegazi, ngoba igazi likaYesu liyamhlaba umuntu, igazi likaYesu linamandla wokuthethelela abantu. Sizomemezela ebusuku nje
ukuthi bantu bakwasemdibanisi, bantu bakutholo, bantu base-South Africa, siyanimema madoda, siyanimema amakhosikazi, siyanimema zintombi zakuthi, siyanimema abanyana. Ikhona into enamandla ekhupha umuntu kwi-drugs, ikhona into enamandla edlula ijele, ikhona into ephilileyo edlula amaphoyisa alilizwe. Ukhona umuntu olungisa isimilo sabantu, lowo nguJesu yedwa okhulula olahlekileyo, uJesu yedwa okhupha i-drugs ebantwini, uJesu yedwa onqanda i-crime ebantwini, uJesu yedwa otshintsha ababulali belilizwe, uJesu yedwa ongalungisa abantwana, uJesu yedwa ongazala esisizwe sifuna nguThixo. Uthi ke nina nesisizwe esingqo ningababingeleli. Thini ningababingeleli? Ningababingeleli nina uJesu zala ababingeleli. Abantu bangasoze ukuxhomekeke ekuthandazelweni, kodwa baphenduka bona babe ngababingeleli, banqenqezele beme egephini, bathandaze ngeefemeli zabo. Abantu abangazudiphenda ecaweni ngecawe, kodwa abantu abazothandaza emizini yabo. uJesu wakha ababingeleli, abantu madoda abazothandazela abantwana babo, abantu abazothandazela abancina abo, abantu abazothandazela isizwe sabo. Uthi kanina ningababingeleli, ningababingeleli, ningababingeleli. Bonke abahlangene noJesu bamenza wayinkosi, baphenduka babe ngababingeleli. Xa sothandaza funda le verse sithandaze ngegama lenkosi yethu Yesu. Singasinda ngani na ngegazi lona, ngegazi likaJesu, likaJesu lona. Singasinda ngani na gesi, singasinda ngani na gesi, ngegazi likaJesu, ngegazi likaJesu, likaJesu, likaJesu. Ithi iBhayibhile uThixo unikhethe ukuze nivakalise isidima, nivakalise isidima nesihomo sakhe esisizwe esichongwe nguThixo sesokuba sime emhlabeni, simele isidima sikaThixo. Oh, what a privilege, bazalwane, singemele isidima secawe kodwa simele isidima sikaThixo nesihomo sakho. Thixo usikethele lo. Thithi ke kaloku wanibiza nisebumnyameni, aba bantu besisizwe baphume ebumnyameni. Yiyo lento sitshoyo uba noba ukweyiphi imeko, nokuba wehlulakele impilo yakho, nokuba usiwe rehab wabuya unjalo, nokuba ucanyiwe nejele zakuncama, kodwa khona uJesu ongancami bantu madoda. Alibonge igama lenkosi. Noba samlahlile wathi umntanami sozabento, ukhona uJesu ongamlahlela kuye. Ewe noba ngamabanjwa athi sephakathi ejele akwazi uconnecta ngaphandle, abulala abantu ngaphandle, lalela msasa South Africa, ikhona isolution, isisombululo kuJesu. Uyayethu uJesu onamandla okutshintsha icriminals zelilizwe, ngoba wasibiza sisebumnyameni. Uyena obhekana namandla obumnyama, uJesu ubhekana nabathakathi. Uyena uJesu okhipha izinto abathakathi abazenza abantwani, uJesu ohlanzisa amadliso, uJesu madoda obuyisa imikhofa ehlala ekhaya, uJesu madoda obuyisonyana asebefana nabafileyo abangalutho phezu kwalo mhlaba, uJesu madoda obuyisa amantombazana adayisa ngemizimba, jamabasala noJesu osinisayo. Uyayedwa ongaguqukiyo
ukulimeka ngena kutshintsha South Africa. uJesu madoda ongalamle eParliament, uJesu madoda ongazisa ukuthula kulo mhlaba, uJesu madoda ongakhulula ibisi, uJesu madoda ongaqokolela onyana asele balaqaba emakhaya, uJesu ongahlanganisa amakhosi, uJesu madoda ongazinzi zimibuso, uJesu. Jesus wasibisa singamangena lonto, wasibisa sebumnyameni. Lo Jesu simshumayelayo sake sasebumnyameni, singamangena lonto sake sakhathazwa zidrugs, singamangena lonto sake sangamanqila, siyamemezela uJesu wenza lento kithina usengenza ngabo yakho impilo. uJesu wabuyisa thina usengababuyisa nabakhonyana. uJesu wasiza impilo yethu usengayisiza yakho impilo. Haleluya. Ungayilahle imali yakho, amandiga sasabonzelento, kodwa uJesu owayekhona, uJesu owakudalayo, uJesu owakufelayo, uyena wamandla wasibisa ebumnyameni, wasibisa ebumnyameni, wasizisa, wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo. Wabhala uMosile wathi waba ngummangaliso ukuzalwa kwakhe, waphila wafundisa ngokumangalisayo, wafa ukufa okumangalisayo. uJesu wasimanga, uJesu wemimangaliso, uJesu wathinta umuntu obesebelahleke impilo yakhe, walahleka i-identity yakhe. uJesu onamandla olanda umuntu ethaveni ongena bomi, kodwa uJesu ophilile amfuthulule amhlalise namanene. Size naye kule ndawo, ayikho into engakukhulula mama wami. Uyilahlile imali yakho esangomeni, wayilahla kubaprofeti. Ukhona ongadayisiyo ngento yakhe, ukhona wamahala, ukhona osiza felefele, ukhona onamandla ophilile. Ibhayibheli kayichaza ukhulula indidi, ukhulula impela. Mayithe wafika ukhululeke impela, awuphinde ubopheke xa ifikile uJesu. Andikhulumi ngesonto, ndikhuluma ngoJesu, ndikhuluma ngoYesu, ndikhuluma ngoYesu. Verse number 10. Ngoko ke nelusapho lukaThixo uJesu ma efika kuwe ukwenza ube nosapho, ube ngumntwana. Ulusapho lukaThixo uyazalwa. Ma efikile uYesu, uyena yedwa onamandla ukukwenza ube ngumntwana kaThixo. Nibizwa ukuba nelusapho lukaThixo nangona nanikude, nanikade nikelulo, ngoba uJesu kayingekho awubhilongi kuThixo. Udalwe nguye kodwa ubhilongi kuye. Ufana nomntwana ozelwe ekhaya, abazali bakhe ngenxa yokuba kwakhe abangasambali njengomntwana. Umntwana okukhulela ethaveni, okuhlala ethaveni, aphile ethaveni, abuye ngokunxila, akabaliselwa nto, akaxelelwa nto, ngoba uyi-useless uphila kwakhe. Njalo umuntu kayingena Jesu uyi-useless phambi koThixo. Umuntu ongena Jesu ufile phambi koThixo. Umuntu ongena Jesu uyisidumbu kuThixo. Na iBhayibheli lithi katata lithi uJesu sasikude, sasingelulo usapho lukaThixo, kuthi ukuthi besingaphilongi uThixo. That's why amadimoni ehlala ngathi, that's why uSathane nebanga emzimbeni wethu. Yiyo lento sililifa lamadimoni, sililifa layo yonke into engcolile. Siphi
uyasilela izinto ezonakeleyo. Kodwa uJesu namandla nje iBhayibheli xa ifikile kuwe uyakusondeza akwenza ube ngumntwana kaThixo, noba wone kangakanani, noba wabulala umuntu, noba ngaba wareyipa, noba ngaba wenza sono sinina, asikho isono esikathethelelwayo, noba wathakatha abantu ababulala, kodwa uJesu namandla ukuzicika zonke izono abantu abeza nazo kuye. Ingakho simgaranta nje asikho isono esitsiba igazi lakhe, asikho isono esingangcwabekiyo egazini lakhe. Ingakho simgaranta sithi nguye yedwa namandla futhi nguye yedwa othunyiweyo ukuba khulula abantu emhlabeni. Nguye yedwa ongakunika ukuthula, imali onayo sosikunikeze ukuthula, imfundo nayo sosikunikeze ukuthula, yonke into ohamba ngayo, imoto oyidrayivayo sosikunika ukuthula, kodwa uJesu ukunikeza ukuthula kwaphakade. That's why iBhayibheli lithi uba ifikile uyakunenza ndikhululeke, uyakunenza ndibe nokuthula. uJesu yedwa ozisa ukuthula ebantwini. Abantu banayo yonke into, kodwa uxolo abanalo enhliziyweni, ngoba uxolo lutholakala kunyana kaThixo. Uxolo enhliziyweni lutholakala kunyana kaThixo. Thina ke sesisizwe esichongiweyo emhlabeni. Ungazifanisi nabantu, ungazilinganisi nabantu, ungabazonda abantu, ungalwi nabantu. Abantu bazi into yoba wena ukhethiwe, uthathwe kubo, wenziwe isizwe esahlukileyo. Oh, what a privilege bazalwa, ukuthi uma sidlula kulo mhlaba asikubonela emathuneni njengabantu bonke, asikuphelela emathuneni njengabantu bonke, asikuhlala siyoqaqanjelwa ngaphaya. Kodwa iBhayibheli siyabuya nayo inkosi ukuze igwebe nehlabathi esikulo. iBhayibheli yagaranta ngathi izokhahlela xa sifika ngaphaya, sikhahlela kulowo ebesimkhahlela emhlabeni. uJesu namandla ohlula ithuna, haleluya, uyasisombulula izinto. uJesu namandla uthi akunyathele ekhayeni lomuntu bathi bebengalali becindezelwa sinahumanisela ilizwe, abathakathi behlala ngalo mzi, iqubela ingekho, afika umafula kuvaliwe. Uthi mna ndilisako amalungu isangena ngalo, uthi ongene ngami uyakudla aphume sidla phinde ahle, ngoba lowo ongena ngoJesu ungene ngesango elirayithi. Ukhona uYesu onamandla onke, ukhona uJesu okhulula abantu emhlabeni. Oh, xa umtholile uthola into enamandla, xa umtholile uthola inkululeko, xa umtholile uthola into yokukonwabisa. uJesu onamandla, noba uphoxeke kangakanani uhlale zivulile izandla zakhe. uJesu uphilile. Cela sime ngenyawo sithandaze ngegama lenkosi uYesu. Yeva ukuthi akhona amandla kaJesu kule ndawo. Yes, nobukeleyo nophi uzayithola lento inamandla. Ushamandala bakasanta, ukhulanyana uJesu, khulula amanxile endawo aziwayo. Hey, khulula abahluphi bendawo uJesu, laba abahluphayo, abahlupha endaweni, beqhekeza belimaza abantu, bephilisa abantu kabuhlungu. uJesu abakhulula abantu. Ushatala bakasanta, siyamkhulula ukumkani olugcwalisa, ukwanyathela emdibanisi. Siyamkhulula lawo namandla wokuthulisa imima ilulame, olulanyelo olulwandle kumkani olugcwalisa, ukuba unyathele le ndawo yakutsolo.
awuphamisana zakho uvula umlomo uthandaze. Father, we thank you, we glorify your name. Ushatala bakasatala baka oramandala bakasata kumkano bugcwalisa, kumkano bugcwalisa, kumkano bugcwalisa. Siyakuvumela abusuku nje kawunyathela imizi nemizana Thixo wami, kawunyathela kwele khaya elulusizana, kawunyathele kwele khaya ekuphula amanxilodwa, kawunyathele kula mzi Thixo wami oyigcwele ekuncila wonke umuntu khona lusi